ao le ua matou vatasi mo le pulenga o le malai valele le atunu e pei ona sile fia i le tai au nei lo tutau tau le la toi le fionga ia tu manvao ia o le pule o le tātou malai valele ia malo tutau nga vale o lo la toi le fionga na mula ulu po le fetalainga na mula ulu ia mai se fo le fetalainga ia fiu ia talo vatu tou sa se tolu nei tai au mai se fo le tapu inga vaila tou ia nei tai au malo se fo manuia fionga le pule o le company malus foi maulunga le Samoa foi ona fongo mai le nei po kalame malol sui fua malol se ma ia te rola ngai faisi ma o to itua o le fa nga soro ia taro tano nga nei tai au to mo mai la o fionga le pule o fionga tu man va nei tai au ma fa lo lava o le to te sa vali mai o le au mai sta to vale le fo po malai vale le ia fatai do o fionga to le ia te lo le nei lao e au ngā mo le whalau ilo fui leo fisuia inga i tūna mlema ni lia le ngata fui leo ngā luenga ia ma fautuanga fui le manu le tū Mari ia wā fui le tātou whasauni atu tātou tali ngā malo ia ki topa ilo na mai asolo na tonu ia mora sila fia le tātou watunu ue tele na ngā luenga o lo fai le mlema le te mil nei o le asolo fitu o se te mai te tala lo i le tātou VIP fali Mari o le VIP i luna ingoa le o le VIP terminal. Wow, i le la fai umea le process le o check-in. Immigration, me uma whapena for the security. Luna winga na le winga le whamtala. A whapet whangaina le VIP e te malangai. E te le tuaru le o check-in. Oh. O le a whai i le VIP le o check-in. Ia mwhataritali a le taimi me pōra i lau wa ai. Te rotu sa oa i le VIP. O le fale leo le VIP e lua i preachers e connectai. So o le walau papa e whao ngā e pāse se i e tau no mai. Ia mana walau papa e tūwa atu i tangata i a la whamamai. Ok. O suinga fōu le nā o le malai malele. Te rosi taimi i a tanu atu le fitelenga i a fiu i tau. Yeah. Le whao ngā ina. O le waia pūlenga le ei. As long as you can pay. Yeah. E mwhai ona e whangaina VIP e whātatali e le pōri no lawa. O i fui la mawa iso, se sia tau mawha, mea inu, ia mea whapena. O tau mwhai fui lea i e tātou meetinga standards i e whai i whafu, i e wae malanga i whafu. O services umai e provide. Yeah. O mea ai, o mea inu. Ia o whātatali le taimi e pōrei le wā. Ia le ngata i leo o le regional terminal. O wha mo meongo na tātou mālo na whausia i le regional terminal. O no le temine. O lo operate whaatasi a ia wā lele la po, wā lele la e ti le main terminal. Yeah. Ia le wā aia le wā lele. It's a safety and security issue. Le teime tau nu wai wā lapa po. Ia o la e pōt wā la haiti. E whaftai le rofo mleanga leo le atua i le si whalawala. Sao leia. Pio le anganga na a esto fai tātou malo. Le fionga ni minista le ngata fu le pulenga. Ia fai as termino mo valaiti. Mana ia. Ia le ala ua le aso fao ke topa te tala le ngānu ngare. Ok. Whaftai le lofo le tua o mital time frame. Ile yo o tātou tātou. Fono, Ia le ngata fu ilea tātou regional terminal le atele le parking space. Mo va, mo sila fie telefoina i ta yo malo yo mai la ko private jets. Yeah. O le ama ua le awa noe paka i whaleolo. Ona ua ia i le... Na ua level space. Level space. Ia ia wa ai o mai drop to yo. Toyo. Ai... O le teimu o mua le o le ilo le fitu le walu wa le mwhaina paka i whaleolo le teimu le. Mana ia tele. Which is o se whapoponga le leile le anga ilunga. O le mea tāua o le mātou wa aile o le pūlenga. We want to transform whaleolo. Yeah. Ina ia mawhai o na iaisi suinga ma se aura lui. Ia ili mātou tatununga. E umanona develop pia. Ele developinga sa vai. Ka ua develop whaleolo. Wana fuanga le to i tau mua mai ia malo. Sao leia. Ia le ngata i leo o na ngā taxi. Ia. Te minei ua ilu ma terminal sa masani o na pakai taxi. Wa ese taxi mai na. Ana ia.
congested space pe au tau nuva la wa ave lunga le miro car park ia lo no winga tau no mai ia ko so lo trolley la kwa piki la taxi ia off mai ia le ta milo tu la lo taxi which was arrangement le leile na ilanga iluma ia tatu oni o kilani Yeah. Mau le me te la ai Ia, sa le me folo we nei. Folo we nei. Se vai fu nan pulenga le anga iluma. Se ofisile tol vaenga le wa ta o taxi. Mana ia le wa sa no el vaenga le. Fa pela le wa mai nei la le mido ka pa kilonga. A o fa tanga la ave taxi wa tu te mile to no mai pase si. Wa e fa malusi ale wa ye shelters nga wa fai fu pulenga mla vale. Fa tal ina. Okay. Ia o tangata ia le mana o mawon passes. Ia, esa. If you were fi na o tu pe fa tu ina fu ave taxi fa mo fa tal. Ja, tu e ala va no ia. O ni fa la lavi. Ia. O ni fa la lavi i sta tu passes se mo tangata fe malangai. Pero swinga le leile na o se tasi le o mata upu Levantown fa il pulenga. O le vese me o taxi le prime area le. O na o ni ina o atu taxi Double Park foi le. Ia. O de koi poloka ko le kapaka. Ia le wa maua le avano le move ai taxi. Ia o fengo fie foi la. Ai o lo tau foi foi pulenga il space le wa avano. Ia lis auti mo rental. Ia. A fa pea o ele te fa nga ina le space le. Ia tau foi nga tutong. E wanga tutongi foi nga taxi le space le te mina na tutu ai. Ia o le isi swinga tele le pulenga mla le o tutonu le mato ti pacha area. Wa na masanina e watu lo mo na fa ma vai mai lo wainga e watu lo e tau lo security. Ia. Te mine le wo mo mai lo immigration. Lo no winga te latu mo mo e tau immigration. Fa ko e watu ifa ko e tau le security. Ia. Pe ia tato swinga le New Zealand mo e tau immigration. Ia. Fa to e sa wela e security ma sa wela e fa tele lawa. Ia ona swinga le na le we to pulenga mla vale. Ia le ngata i le ota to x-rays for wena for e malo New Zealand. Ia. O le fa mo o ia equipment. Ina ia lava ta pena le staff e le ngata fo ile. Ia o tele ia fa la tu me to vale. Ia. Ai a fa pele le me finga luenga ma le da finga luenga. Ia o le man pui fo le na o tatu tunu i fe malanga ina me to vale. Mo si la fia e take da e tangata fa tu fa la ve me la vale because the traffic. Busy. Busy. Ai fu ia stats o me ia po fia me e masani ona tupu i fa la ve. E tele me la vale. It's a traffic area e busy. Fi wa i tele tangata. Ia le leila le mate tuina ma le fatino ino nga luenga tau aviation security. E una tupu me se la pe fa pena i tatu. Inga malanga. Ia o te Alo, fa tai. Le mato pokalame o la fetala yeile. Talenga ia fiu le ngata foi le talenga ia namla ulu. I mea tau lisi mea tau tu la fono. I mato what you call airport city la develop tua. Malo fa te lo fiona le pule la fa popo mai fa talenga fiu fa mo mo le vai na ia na sa no ai foi ia tu manual fa mo le fiu. Ya malo pena foi ona ia matuli. Ngangole fa malo ma fa sa. Ya tu sungale. So alo itu sai mot po kalami matango fia ni tayau atalo fatu foi pa ia mal malo sa mo fa fonga mai ya talo nawa o mon forcier fia mot polisilia tu mon wao ya fo fonga pena ia pulenga mai valili e o mai tau ia e lua ia me tele ia wa um fa forcier o le VIP fo ia me sele ma ko original la terminal mot po le original airport ya la fa tau pesa o i fam talanga tu sai mali ale ona ngalo fa pena fa tino il VIP ia masalo ia silfielo fionga ia wa mai al VIP tuailinga tulanga fa sa mo o nai la pesa ile VIP na ole umanga siate o malo fa rongi ai toi sa va vali mai ole fali anga ile checking yanga il vale ia al swinga foula le we le la uma sa vali sa o mai ile
le wala papa foi le Ia. sa wa isa o tono va le pe nga foi pe tonu o le suinga la na la o fio o tau ia na i VIP tu ta mai tau wa Ia. nga fa ti tanga tau mo se fa te ta inga o tau sa i pe o le fa i anga i temi nei ele i o chakom tanga luenga malo se lau tala Okay. se lau tala ia ai lo ia i totonu le totongi o tanga te whainga luenga mlai wa le se vinga po le al-time po le waweao ia po weekends lo ia i totonu le tise Ia. le tau le tise ia me se le wean te al fali ia o le longa lua o tau tuai ia pe ona i o matanga luenga hui tanga te to tasi Ia. pe lua se lau tala ia mai ni e kale si hui whaunga ana lua se lau tala tongi lei to Oh. ia peila o le suinga na le o ia i le anga i huinga le i le tau ngo fio le fale na ia i ma o le tatu fale lo i le o fio nga aso fale tangta fale tili wa wa titi lo vela pulenga i le totongi Ia. e tala fia nga i mal tau o fale lo ia ia e fani vai ngo vai ai o le vai ngo ia o mtanga luenga malo o mtanga luenga tumaoti SOEs ia matanga tala tele te totasi mai le il malo falongia pe totasi angal tolima fase la tala Okay. ia ona fase solo le mal to ono e tal to se fulu fit se la tala ele o tonga tatele ai o tau tu na i voile ina ia fua ia le fa nga na ia so matanga te totasi e la un tau voile fiong pulsili o lo ia i uma ia o nanga fale lea Okay. pe ia i immigration o ia i mal customs a pe o mele ia te mine e ke sau o en malo falongi e ke alu ila lo check in ai se va nga ia tai o atu no uma a le swinga foula le ia te nga ila i o ia uma o nanga o la foi lau tau fua ia ila tatu tongi lo ia ia a mai le full tasi na is full lima i va se lau tala ia fa pena on fa solo atua ia mai le sfulu ono lua sfulu afi se lau tala ia fa solo atua e o valo malufu tasi ma lo fa loni ia na afi lim se la ia o le vanga mo na Ia. o le vanga lona lua ia mo me national team so ia lo fiunga le te lintal sanga ai mai se pe amalanga ia auta alo se o tatu nu e represent sa mo in talong tele ia mai to limo la ta alu nei to se fulu ia na e fitela ia nei te wo mi ai na faisina a pe ole fatu la nganga na e se tu langa la ta alu Ia. e la mal vai ngalun tu mo me o tata entertainers Okay. masalo e silfia lua fes fulu valu ya november Ia. ia sa o mai la fa ile vole Guns N' Roses e vol taimina sa wele te mai te pese foi le a down Ia. ia o mai e se a wila tu tongi le tu tongi i la tona ia pe o au actors ia O ka mga kere kupe ma kua ku i runga. ia ma tu atu So en ka mo kupe. ia o tu langa wa pena e wila ma le vaenga mulmuli le mo me wo yo annual subs Okay. o tu a pes fate ta ingot company malolosi e ti shau Ia. e alua fa me fai me ile fontanga komiti fa tonu nga company ile tau sanga me tau ia foi la tongi tala fe ngai o tu wai mola to ia le ngata le titi sao e fa penga fo ia PSP ia me kali sia ku e nga fatia o no la to tilo ila to te ia mai fa ko mos fate ta inga ole LDS ia la tu langa in fai no la tu pengi la ko in la tu annual subs mo le fa nga ino le o le VIP Ana ia. o nei tu langa ngai ngai Ke le swing or ka ko VIP le wa nei. Malo fa tele a fiu le o menino le mai mo fa fonga mai ole. Ta do tu no ia te lo fo swing nei o e ngai lo ta do tu ale fo i ma we tu pe to e fau mo fai le maintenance le vai nga le VIP le mai vale. sa le ala so nonga so ia o me fai ngo fio lang tang or fale lo tu Ia. o le tau sing or fale Ele fai ngo fi. le tau mo fie tau ta Ia. Malo, salo le la feta lai me feta nga namla ulu isi vai nga ye pe no ta u e tu manu fa mo le namla ulu. Ia, tai lava lau sioka, ia walau suka fo i so alu, wala wano. Ia, malo fo i
whasausaunga le tātou watunu, nei tai au mātango fie. Ia, e nā o se whapuponga lau sunga so alo, ia whawhira sa sauno atu fo ila fionga le lipule, me se fo isa pa ia tu fo ia fiu inisum taupu. Ia o le tātou Regional Terminal, o le to e whapopo atu ma to e whamanino. O e pe o le Regional Terminal, o le whamanino nga o le location, ini tau whapeta ngata o autafa o le tātou Faleolo International Airport. O le Regional Terminal, o le location e tu Sisifo. E lata la le pa le hotel le Sheraton. O le whanua Beach Resort. O nala le whaatino le tātou poroketi lea, e mese fo ia le whaataati o le tātou apron po le awala fo i le paka i tātou waalele. E fo le fufuanga lo fionga po lo sunga fo. Ia se teimi o luma. O ngā fo i le a diverter tu fo i tātou whaatatele i o le 737. Ia po le A320. Pe a whaapea ua le ngā whatia i le tātou awala le paka i waalele teimi nei. Ia ona toi services i waalele Elwat. Ia ai divert mai lo i whaongata to Regional Terminal. E mawhai ala na paka ila ia le 737 met A320. Ia e pe tolu ani wa ai e ofi ina. E lo fio. Ia nisi o tātou development e lo fio. Nga pesa sau noa toi fo ila fio nga le lipule. O tātou new area le wa ki lia au tafo le tātou malai walele. Ia le wale to ini la au titele hui sa iai. E le fufuanga mau ia ale tātou pulenga me se fo le komiti whaatonu. Ia pio le nā le tuina tuai tātou disi i tangata uma whai business. Ia o au fia i fo ila vanga i le whai rentals, tā vale, ia o accommodations, ia o restaurants po whale ai, ia o po Airbnb fo. Ia manisi lava tama i business ele o maua i tūle i tua ana. Ia ala i o maua i nei ala maua i o i pe e mira i le service ia e maua umai o i le tu le pesa sa no tu i fo le fionga le pule ia e pe o le tulanga na lo fiong e kota eka ia le provision o tato lisi ia e tai lus futa usanga ia lisi to fa popo foi le ma lisi lus futa usanga pe o le fenga fa vai o tato malo o kumularis. Ia, te mi nei lo fionga po, wak whai singa kumo ka kōri si te mi. Malo, telefoni nis patatat. E le whai ngō whiera o tō whai ngā runga e sa o le swinga tele nā leo mōi mawina le tātou malai wā le whai. A pe o le whisili le tau watori a tū manu malau au waa. Ia, o le pisi le la pisi nei tātou le fono lea. O te loa se fono tele lea. Ua lava tā pena tātou mo le security o le malai wā le mai se malo i o le awhai mai wha mo le mole. Aftai so lo mo fa facility. It termine in terms of human resource. Wala ta pena ni pulenga mle manero. Tele training life fight e over male se la mo tupu aviation security. O mo fa na recruit to termine. Ono for le fa mo i ala ta pena. E nga tafulina. E le so sonia ni sila. Okay. Olo au wina mai fo ini si aviation security officers from the region. Okay. Pe male fast for ilato. Le ngata o le au mai ma ngalua i whaleolo. Ai mo sila fia loa fionga. A wha pe valo venues o le whono lea. E tofu le venue ma le X-ray. Mana ia sa. O no requirements al UN. E le me whai o na access inga le venue. Se ki go through screening. No winga la. Tai pio le mele filma le valele. E pio le mele filma le valele. No winga la wha pe valo venues. Ia ua... O fua i fua le malo ni sila i X-ray is fululua. Free. Mon femme moenga a le screening participants o le fono. No winga. E le ngata e iei tangata o pulenga o mlai vale lau whinga anuenga. E o tato uso mai le ma le region le o me fso swani. E tofu ala le venue ma lau whinga anuenga. E le direction o le fono lea. E le se popo lenga o fo ile in terms of security ma le human resource. Wala vata pena. Fa pia fo i tōninga. Ina ia uniform. Ma au le leila o whenga aluenga le taimi e ngā solo mai e tātou mālo. E le ngata fo i leo e tarosanga ina le mamalo le atunu. A iei se mea fo i le te wa i atu i tono o mlewa lele po le kāpaka po se e o mo le taimi ne. E iana i au ngā ui lau limatango vale. Ele alfia la wana vai. E talo atu malo le atunu.
report security Yeah. nei mafai ona ele ngata fuile wa ilo official le tonu i Ana ia. tonu le airport wa faingo fie ale nga luenga security mamalu le malu ono lalo ai o tula fono pule ngam le vali o nga luenga le elevation security o nga luenga fai fatasi li malu le malu mane pule ngam le vali ai o se o le mana i o le mea a waile iei se ofisa o leu mua Ia, sa. sa i si pito lava ia le Artemine wa i le lato ofisa i tono o le terminal i o whaingo fia whala fiso ta inga ma mea whapena ai mo le whafisili i o lava ta pena ai le ngata fui leo le pūlenga ma leo whenga aruenga atoa ina ia manu puipuia tato tangata o ngā solo marifono wa pia or kids wait Saule leia, saule leia. a saula tangata malanga mai fafo e mana ia le mala le mama ia le ngata fo le mata ata la finga luenga pole ale time o le level po say where your smile ta lo fo with us Saule leia. yeah ai ele ona i fautuanga na lo avela finga luenga. Okay. Namla ulu a fe kala ni McDonald's i opo. Kai ka kala pe. Taila wala usoga e le fufuanga e atu e tatala i September Okay. e le groundbreaking. Ai le wei le fa mo fa pe tu e November. Si va pe si fa mai le funtanga le ia fa tu ta pena la ia groundbreaking ia ma constructor la ko fali ai ole McDonald's e la ufionga po la sunga fu. E fai asing ke le ole McDonald's le i nga lo McDonald's ka ko ngi apia e ai umala services al McDonald's nga e le o mawa i ele tato McDonald's le ngi apia ai pe o November le o Mana ia. tu ai le groundbreaking sia vai nga ia pas fale nga le McDonald's Amaro to puren. Ya wa ore mo kong iska ko McDonald's i o al ma ngai wa pe yo malai va le fafo te tau ana i le McDonald's ya okay lo fo mo le anga i luma e ye mangisi fa inga ki kele fafo le ai ol malai va le atu man. ole vai na pulenga la e telefone ai request per for inga le Carl's Junior na mai na to request ia le to mai lava sa ngata le amtanga i sa fa longo o mal McDonald e mule te for first tide pulenga le McDonald ni sa mo ia matutuila mani usila Ia. wa e le fengo fiel se da pingo le McDonald Oi. ai e te tonunga le pulenga malai vale le brand o le am pe tu o tonga vau e tu mua Malo fa tai mo le ava no fa no ino to tai mi nei le tai au te lo fo yo le to nga ruenga na mi lang le tunu la wo fionga le ripul ai mai se a seta fo yo lo fo nga ina le a se ka ngo fie o le ala pe no fa ya to security security is everyone's responsibility me foi leva 12 tai na yo no yo sa ta puala yo se ma ko ngu ona mi o le le e te le lango a matai ma pulenga foi pule mali o sa ta puala the security room leva leli ia le ngata foi lea ona inu yo vai lutai e mo le foi tai pulenga nu no wa ia le au le o ta penanga ona inu yo ana ia wa le fatalingo tato malo ia tato e lo to umistem sa so e lo to umistem ai tato ia lo ia te le tanga fai mai ia wa le fon tanga le wa ia fon tanga amata le i amata ina le fono autu ta o malo e la forms na amata ia lo no winga tele no mai au la usfon ia e muli mai ia ta o malo Malo ia fiu nam la ulu vanga wa se si vai nga tolu nga ta nga ta o misi mai ta do fa ta nga fa mo Ia. Salo no mani no ma Ia. ya. Sa no fia ngol pusilia me se hole. Tala inga ya nam la u. E paul me e fam natu. La ia la foi ia TMC. E va McDonald's sa o la. TMC o. le ka ke tua ia ni vai kai Olo no winga nga ina ia manino ia au fala ali tu manu. Mea tau VIP o fiu. No winga lulunga lalo tau o fiu wa. Awai, que saía le pepa. Was I recommended the few pass or the cow le
Au ka pula o fiu le lei dia. Au fiu le liki ele. Pusa mal le. Au mea ia ka rento me uma ia le kalenga ngamra uru. Wa pio le fionga na mla uru ma tu lo ia le. Me to tu la fono te le nga le talenga na mla uru I ngaluenga fa tino na mla ba. Ia pio na ta na mla uru. O ka se mako waiting list o fono fo. Kiri ka wong ela kalisu ko le levari nga ba ko ari so. Ngai ko le ko ka ke masangi le ko ka I ruga ari. Mana yo fui wai ele accommodation le awali ki la o la apatali tua which is se keita mo tangata I savai ele nga sa vilo tangata fai malanga mai o se swinga le na o se umali mo taulanga te mana o mo umai fleu mana ia o la o ele fale ma e lo fiso le te mana o la ye uma so lo no winga wa fale o lo airport city ke lol mem ka ukia le nge e ma ko ka po inga wa ya ole maka mai mo mai ko o makai uma sava ide mai ko o mai mai sava ko pulan mai le apiari e wile pa tai tele mo le no fiu na mla ulu ya ma tu manu mai se foi le tainga wa yo lo ta po mai ya fa tai mo le avanoa mai se foi o te lo foi e o ngal tu sava mai na ia si da fia foi le to no swing a tele o le wanga I el tato mala vale le ia pe te patau la I lava I le fono le ta pena nei fa tai tu manu malo o va nei ta au e ta si na mea so alu fam me lo fa lapis ele fo kasi sole e talo to le manu le tunu se fa mo moli io ia tato ta longi lapis I tuan mala vale ale meli so nga mo na ingol fangui kia ia le mele ko ka wate e ai mata tu tonga la aula ye se fa mo le o se ia ta tonga o na au fa au le ye ma le li ale wa mo wata se wa se ive ka kai si fala ga so ne ko kwa ya lo ka ke pia wa le sei la au me ko ma ko se ka po fa mo le manu la tunu ai le tatu la pisi e ta o le mea te tauna tatu ilo fa au le sa mo mari la pisi me fa pena e ma o le fa ia tatu la au o la au na so o fa au le bla vale e le fa au le e lo fa le alo fa tai manu yo to fa vol nei aso manu yo vol to ya ya tu tua nga wenga fa tai manu ia foi nga luenga to le nei aso la uftalenga ia lenga ta foi le lu so atau ia ta foi so te tamali tu mon mar talenga fiuma namla olo mai malvaenga le pulenga le tatu malai vale le pena il tan no nga nei tai au